O te fia e whaafeilo I atu I le nei fo I tae au ma lo le soifua mania, usi mai alau whaafonga o talafonga la Radio Samoa. I tala to mua, masalo mia le mafua ango le mu o le fale ale kainga o rei au kilani le ana mu I le asosa. O le fale le nei o te hu na mu I le tae au le asosa mau se mu tele e tusa mamuli mau, ale ofisa le tinei mu. Ai reporti leo leo lo fai mai ai o lo fa solo so eso enga ma o lo masalo mia le mafu ango le mu o le fale le nei o lo ye le telo flat se limas fulu ma le ono mai fa pe fa afita ye le se isi na fai nai se ia vanga nai le motu si o le elitise ma le suava I maua ono le nei mu tele o le wasi iti atu waile to a ono isi fale mapu iai a o fa solo so eso enga mangalu enga fa le leia o lo tuli mata ia leo leo fai ngā kengi I loa ha I le tau nei O le solo o fai aito e sauninga o se tasi o sui o le kengi mata ua mai ai ana pole to a tele o sui. O le ua mau popo atu mo to e sauninga I le so. E ai ni so reporti wa poloka e I lato nei se tasi o awala pitai e le o mawhaiona wha amauti no mai e leo leo pe wha amaunia. Ai ele I o mai ai le tau nei o le ana a mata leo leo ngā leo leo mai ana po a o wha amoe moe whai ele savali wha alo alo anga I atu I le whanua tano I pori rua. O fai mai ina ofisa leo leo e ono a fia ai mawheo a inga ta avale I lea vaenga Wellington I le tau nei fa asolo atu I le awauli. E o mai le taimio talafo, e le ai se tangata maliu ona o whalavalawe tau ta avale o le nei long weekend ma o se matati a fau lea. E o mai le tau nei o wha maumaunga I olo o iai e peona a mata whaitau mai le tau le whai le a fiafio le asfaraili e o mai le tūlai ono I le tau nei. I totono le nei long weekend o le ana mai tawina le tele o lapata inga ona o a fiango a wala ma fesuia ingo le tau. I tausanga ma vai o le lua afes fun ma le tolu le tausanga ma walalo na wha mawinai le na o le to atasi le tangata maliu. Ma fua ona o wha lavelave nei lunga o wala te tele. Tausanga ta aluai na mali li waile to a ono. O ni wha maunga o sa waile mai a poloka ma pisi a wala o le toi fo I mai o le to atele mai ta whaonga na nafi ai mai se o le a fio a wala I le South Island I le whaai ungo le vaiaso. O ni usilo se tasi ulua I atunu o le a whaata ita ia whainga whaate kono losi fōu tau I le soifua malolo I na le kamupani le Apple. O hearing test nei e mawhaiona alu ma le tangata I le whale ma wha o ngao ni AirPods fōu. Mō tangata wa a mata o na le langona le leini mea. Mo li maua le sweeper I siteno le Apple I tana le One News. E si lia ma le tasi piliona tangata I laulangi wa le leile whaalongo ma o whainga whaate kono losi nei. O le a fesoa soani ia I latou. I totonu lava I o ni usila wa whaamawina I le New Zealand Institute of Economic Research si lia ma le lua se lau tolu se fulu wafe tangata mā tutua. I lunga to le onos fulu lima tausanga e le o le leile whaalongo. Ma e tusa ma le limas fulu ma le fitu pasene o I latou nei. E le o wha o ngā ina ni mea whaalongo po ni hearing aids. O le vaiaso fowe maua mai eile atoanga o le nei fuafuanga mō ni usila mai le kamupani le Apple. Matala muli e tusa ma le whaasa fulu tausanga le matua o le soifu o le tina au kilani le ana maliwa na nafi a o iai le sami. Ngā ta iana le matawhanga I maraitai le ana maua I e tusa ma reporti mai leo leo ma na tupu lata I le tūlai whai le a fiafi. E ui ngā luenga la vea I le I mawhaiona whaasau ina mai ailo na soifu ana nafi. E se mai au kilani, o le tai au na wafo I ana nafi na maa waile tino maliu I Robinson Bay I Wellington. Ma e whaapeo se tasi o tangata e se lena wa aia le tino maliu I le sami, lata le le tūlai se fulu I le tai au ana nafi. E o mai le taimi o talafolo o ngā lulue pea leo leo I whaamaunia po o ai, whaapea ma le whai o so e so enga ma sami. A I whaamaumaunga le Water Safety NZ, whaamawina I tutono le neitau sanga, wa limas funu ma le fitu tangata maali liu mafua o na wa malemo I le vai. Tala na la Radio Samoa, manuia le nei tai au.